Дорогие дамы и господа, мы идем дальше. Красный угол добро пожаловать боец из Кыргызстана. Представляет бойцовский клуб Таймураз. Представляет село Кызылай. Встречайте своего бойца по прозвищу Каршкар. Челдышев Айбек. Уважаемые поклонники, широкий вас прошу внимания. Лига Айбат Фатин Чемпионат представляет городской пятираундовый бой за чемпионский титул Лиги Айбат Фатин Чемпионат. Сильнейший заберет данный чемпионский пояс. И справа от меня сидит угол. Боец представляет бойцовский клуб Алибеков Тим. Тренируется под руководством Бахджана Алибекова. Бойцу 27 лет. Вес бойца 93 плюс килограммов. Рост бойца 1,79 сантиметров. Бойц является мастером спорта по полигону самбо. Встречайте бойца из Узбекистана. Атахалов Алихан. Его оппонент в красном углу. Боец представляет бойцовский клуб Таймураз. Боец тренируется под руководством Акбаева Алазбека. Бойцу 23 года. Вес бойца 93 килограмма плюс.
Ertagidagi davraga sifatida Jana Podgornik Special Regional Boss va Tambaye первый раунд за 20 секунд нокаутом победу Ализдор и Савельцев. Aynen görüşü kutlu olsun. Mıhtı gençlerin biri oldu. Cahil teyzesinde kızları konaktırmayı talatım isterim. Assalamu alaikum. Bazar Kur'an kızılay. Assalamu alaikum. Birinci sizlere gelip konuğum, arkadaşlarım, arkadaşlarım, mağasaçalarım, mutluanlarım, atam, önce mutluanlarım. Öyle. Ben şu altına Avrupa National Football Federasyon'a biraz edeceğiz. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ben ne demek mi? Üretmen ne? Sportun şu konuda gereken bir magama taşıyıp kaybolasa çok rahmet ederim. Söz etmez zaten. Arkadaşlar size çok rahmet ederim. Allah razı olsun. Oşamayla ben Butuan'ım, Zavaz'ım, Altınbek. Butuanlarım, Butuan Karalarım, Koğaçlarım, Mürmeklerim, Kurbaneklerim, Nedaklarım, Bebek ve Tosan Sayın Çıkı dostlarım, hepsi. Ben Altınbek'in dostlarım, ben Kazaklarım, Akılarım, Şunlarım, ben Kodanım, ben Butuan'ım, ne beğeneceğim otar, dinlersin. Size de çok rahmet ederim. Bütün Süleyman olsan geçirip olma. Bizim Bazar Kurban Müresine rahmet eder. Bizim Bazar'ın hakim ölçüsü eder. Biz arada hakimle çağıranlardan bize blok konuyor. Oşamayla şu Müresine prezidenti. O zaman